Raporo y'umuryango w'abibumbye yitwa World Happiness y'umwaka wa 2022 yashyize hanze urutonde rw'ibihugu 156 yakozemo ubushakashatsi ku kigero abaturage babyo bishimye ikaze. Kuri urutonde igihugu cya Finland kiri ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite abaturage bishimye, aho gifite amanota cyangwa se Norway ifite amanota 7.5 ku 10. Denmark ifite amanota 7.5 ku 10. Iceland ifite amanota 7.4 ku 10. Ubusuwisi bufite amanota 4 ku 10. Ubusuwisi bufite amanota 7.4 ku 10. N'Ubuholandi bufite amanota 7.4 ku 10. Kuri urutonde kandi haragaragara ibihugu 10 biri inyuma mu kugira abaturage bishimye, ari nabyo Kigali Breaking News igiye kubagezaho ikaze. Twihuse reka duhere ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga Uburundi bufite amanota 2.9 ku 10. Ku mwanya wa kabiri Repubulika ya Centrafrica ifite amanota 3 ku 10. Ku mwanya wa gatatu turasanga Sudani y'Amajyepfo ifite amanota 3 ku 10. Tanzania ifite amanota mu gihe ifite amanota 3.3 ku 10. Yemen ifite amanota 3.5 ku 10. U Rwanda rufite amanota 3.4 ku 10. Syria ifite amanota 3.4 ku 10. Ku mwanya munani turasanga Liberia ifite amanota 3.4 ku 10. Ku mwanya wa 9 turasanga Haiti ifite amanota 3.5 ku 10. Ku mwanya wa 10 turasanga Malawi ifite amanota 3.5 ku 10. Uko ibihugu bikurikirana 10 bya nyuma mu kugira abaturage bishimye bikurikirana. Abakoze urutonde bavuga ko bagendeye ku bintu bitandatu by'ingenzi birimo umusaruro mbumbe GDP per capita. Ku mwanya wa kabiri icyizere cy'ubuzima high life expectancy. Ku mwanya gatatu ubufasha mu by'ubuzima busanzwe social support. Ku mwanya wa kane ubwisanzure mu mahitamo freedom of choice. Ku mwanya wa gatanu kugira ubuntu. Ku mwanya wa gatandatu imyumvire kuri ruswa. Ku mwanya wa karindwi tukaba turasanga ubwisanzure. Urutonde rwerekana ko ibihugu bisaga uvanyemo ibi byavuzwe haruguru, hari ibindi bihugu 15 bidafite nibura amanota 5 ku 10 biyobowe na Congo Kinshasa ifite amanota Astravest